Kambat long than ka basyong niya. Kadaw ko long ba hadin ba kila panjing pensyai. Halor ka kiat to kan ni gibenta. Kibaide ba kani ka Khasil Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Bill arjar apply. Man perkan mau ya pi kandiat kabagi ko aban kli pensyai. Kajing hanya dia baka definition. Kat kum ka principal act. Ni kan pendu ya definition juga principal act. Ngishu karilang hakanika amended section. Klamja ka wiru ka definition. Kabaar kia kan sepang jingde begini ki ak ki rules ki baje haki hima baper. Ki rules bashna haki hima baper. Naka appointment and election of CM Deputy CM Lengdo Menteri Basan Wadar kamdon tingade barka bilik administration. Namar ba kabinet administration kakha naga paragraph 3F. Kain appointment and election jongki hima kadi naga 3G. Kabang isutu syai ba kinomla banisnai ka administration act or administration rules. Na ka paragraph 3G. Kamdon tinga tungku barkaneka amendment ka jongi menta. Kawiru kajinga dei bat kiseng samla kiseng longkmi. Kamdon kanung kanung kajing itu daka anjungi baru sekata. Hakani ka pemantangin itu yaki daka anj kajongi. Kidor bardong. Mo kai ka kamjung kidor bar shnong. Ban issue certificate nong shong shnong. Tang daka wei ka format. Kan kata sibun yangi. Namarda ka tu ka certificate kin penan kam bakla. Am ta kiwi ki kam kajongki. Kani ka anjongi ka bangi dang flight menta, benang pas menta. Kabalong ngin isu katkum tangi ka tuka kam. Kinomla ban penon kam bakla nam ta kiwi ki purpose. Kani ka Administration of Ilaka Second Amendment Bill kalong so important. Kabamur kisnong kin kamru administration katkum kani. Kin isu certificate ru katkum kani. Kiseng samla kiseng longkmiru kin kam katkum kani. Habakimi nakabenta bani trilang bat ki board district administration kimi eru katkum ka bangila keren hakanika ain ke jongi tadang masung ban ong ba kajing mi jindat jongki kalong ka pamtun nongrim ngamong ngidang la permanra ki third amendment ki fourth amendment ngila ban diskusi kita tenrei ngai ba kalong bomtun nongrim kawiru kalong kani bamisyong baka aiger ki than si thoding janmit barishiski si sajjan ngathrai ban puli katam bontia ngathrai what ya ka women reservation bill hapo parliament ngathrai siteng mit kidang sarkulit ki member kidang yomen step don problem me kani ban puli teringa i kani baro khoi kelong tangka dis no emotional jongki anyway angim don problem banya trilang bakideng kadang lagi pengkret saya ka third amendment berkiwi-kiwi ka ka bakidawa maki ngala pensailut berkila hun jurut isa aidau pat de bahana baka seleme de baka seleme laisi ya ini bil ban pule kat ya ka women reservation ru dang overnight temo central parliament dengan ikata kaji bondong ring kasulong imat ba kim kwa ba ka isi kan ya syakmat kan ni dengan tip ka jusu jungki kata ngam tip pi sila komiti pi ada kadai ka bil ka barim o ka patmai kadai kini ki clause kini ki section kini ki subsection ki bangi propose mangi ha kan ka amendment bill kidi kitu kijo ki bangi lai tai pro baru iskata
Nyata ha kapor bangi pangase ka bilik admission. Yusim kat tu kat ne ki bentai ipasok ibran kam ngitiap hang ni. Kabumut kam dei te ka pasamai. Kadi ka bardim. Nah kaleng jukiro from time to time ngatrai kila discuss ha kapor bagi ban rai ka tu kan 9 amendment appointment and succession of chief and amendment act nama ki pendung hang tu ya ka bilik admission. Kamu ngisim lang nang turu te nama ka tu ka bagi snai ka tu kam don ya ka legal provision ka pasai. Tiandri nga iya ka bakut ka silong tan ka wi ka daw let's say bakim kwa ban kari along ban trailang na ka bentaga ni ka isu ka bedi ka jumentoy jumpai ba.